May kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Kastalatibyan! Kat ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi tinapintas akawes, nutarupam ket kanayon met anakunes. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Adto'y ti sweldok bakay. Agam naksayan daytan iti duag asaut. Tanasabat ko ngamin tayo may sa akong paray, kat kinikilan nakmutan. Iso Hey! Nagadukat arason mo na ya! Nagposkol ti rupa da ita akong paray, tagpay libre pa iti merienda. Ha? Di nala pampanunutan a pamilyado ka. Kastalatibiyag bakit? Agilibre tayo sagpaminsan. Kan nabayag nga minasan kami nagkitkita iti dayja akong paray. Iso Hey! Masuro na ka talaga! Ngamen, marigrigatan lang harudan amang ibad budget iti sweldo sa gastos ka pa iti sabali at taaw. Kastalatibiyag bakit? Share your blessings ako nada. Ay! Adulamin dayta! Ha? Aggastos ka kit din iti sabali at taaw. Kastalatibiyag kunak manahin bakit? Ay! Sargang mo dayta kanayon mo nga ibalikas! Kastalatibiyag! Kastalatibiyag! Kait, agpay sumot ngamin bakit? Sumardangkan ko naknag! Ha? Makauma! Ala, inakman lang ang nagpulas. Kastalatibiyag, 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 Kundi kantapay lang. Ay! Sayang pa iti dogasot anak say iti sweldo na. Aday ta, naisurat kon dagiti gatanga. Bakit? Gumatang kayo tinaima sa sidaan, ha? Wen, kasladyak amutar aramida mo. Oo, taro pa. Makunas manen. Unay ka na ya. Hay! Sardangan nakman! Alaro dahil, ingka makichindan. Tamakasid-sida akon itinaimas asidaan. Di nakman apuraan! Alawanan. Di kan agunga taksta. Tad-adda na makunas tarupam. Sapay nagpintas ta kawas mau. Anya! Ituan mait. Nagpintas ta kawas mau. Tasabong-sabungan a color pink. Sa ita, nakunas tarupam. Ay madia. Sana maibagay. Tasoronan nakadimanan! Kay sumait. Awan survey tanapintas akawas no tarupam ket kanayon met anakunes. Oh, Anya! no maamiris mo ti kayat na asawon day tabakit. Nasaya at launay. Rumara kong! Nagadukit din niya bagbagam! Nalabakit, agan nanad ka. Hoy, si kamot gayam dayta, Trina. Wen Perlin, gumatang ka kadi iti kawas mo. Tada ka dito'y paggatangan iti badbadaw. Jay anak ko ti gatangak iti bestida. Sika, gimatang kamot iti bado di anak mo? Badok ti gatangan. Mangkita ak iti napintas a duster. Ah, kasta ka de. Kahit sika, apay adi ka gumatang iti duster mo. Diyan napintas kumamot a duster. Tani, pasig mo't ngagkup-kupas ti makitkitak a duster mo. Saan abalin nga kupkupas ti duster ko? Basta saan anak ko nas ti rupa. Anya? Perlain, anya ti gatangam. Gumatangak mo di ti bitsin, Nana Wilma. Nalipatak mo ton ti bitsin, idi napanak na kitsinda. Sige. Jay ka de saglilima a pisos. Uwan na. Ay, mabitla ang tayalaan ka Aha. Oh, ato'y balasang ko. Oh, ato'y matibayad ko, Nana. Ay, agyaman nak.
Ma'am Perlain, nakais-isam ka. Ha? Katun, anana. Umisam tayo lata nga oray na rigat lati adda pa nagbiag. Ay, katwan Ay, ni Trina, ay, nakamisuot akan ayon. Kasla nakasipsip nga ti panagkita kiti rupa na. Ha? Anya nakasipsip ngat nana. Ay, agpili-piligi timuging na. Ay, takasanumat nga main. Kanayon nga agong ungay. Wen nga road nana. Awan lakot, ungot nga ungot ija balayda. Ay, iso abilibakan ka. Tanakais-isam ka. Ay, saan akas kan kwa na akanayon ang nakamisoaw? Nay, apay nga pare ang taon. Di ka matlag gunayan. Kasla di mo pa'y lakayat ti agawid. Wen nga ron. Kastajak pala kaya ti agawid pare. Makauman di bakit ka? Anya? Naumakan kini bakit mau? Nenenenenenay. Apay nga ay. Ay, Gapo ka day, takanayon nga agong ungay. wen nga ron. Makauma. Kanayon naklang nga ruda na babambanog. Sana kunos pa ila ti rupa ni bakit ka no makasangpetak. Adda na mariknak ti banog ka. Anya? Unayin tanakunas arupan di bakit mo ngay bagbagam? Gunit. Ay, Nagpipintas dagiti kawus na. Nakunas mo ti rupa na. Anyan. Pudno ti ko na kwidring. Iso ano dadto magit. Jak kayatan ti agawid. Ay, pagawidam ko mga no di mo kaya ti agawid iti balayaw. Mangkita ko niti sa bali a pagawidak ah. Ah? Tay naisem nga asawa. Ay. Sika talaga. Noan niya laditan ti sasawam. Oy, dakas dayta pare. Alaki din. Agawitan. Nag-aawid ang dagiti kakadwata. Umayak ko magsingit iti utang nila kay Mau, Trina. Tay gatang ko man iti agas kao. Sumruman ti arthritis ko kahit. Inkarkarigatak latinag na nga imay dito ayan nyo agsingirak ko ma. Anya, kaano kumana kautang nila kay ko kada kayaw tatatun nyo? Saan ama nagutang nila kay ko? Ay na, duan abulan tinapalabas sipon imutang kanyak. Tay gatang yo kano iti kanan yaw. Ngamain, awan trabaho na iday. Ay di ka man tatatun nyo. Ah. Imposible anak kautang nila kay ko kada kayaw. Saan nga aramidan ni Tonyo ti may sabanag no awan pang malubos kaw? Amangan no sa bali tinakautang kada kayaw. Ala, inkayaw. Oo na yan. Nagpintas pa imot nga ron tabistida masabong-sabungan. Ngam nagalas mo taropam. Anya? Awan sirbi day ta nagpintas abistida no tarupam mat kat kasla kubra. Anya, kasla ko bra sasawan nyaw. Wain, kasla kubra tarupam at tumokkaw. Mala, inak nga rudan. Nilakay mong tulangan ti kasaritak. 5 gasaw tay na utang na kanya. Ay, ayawana! Nagkabaw kayo! Alain kayo! Tadi kay kat managtak iti trabaho! Adakon, bakit? Nasaya at magtasimmang patkan sa albag ka! Ay unay kan aya bakit? Kas talat tatarupa mamasang putak. Nakunas. Sumardan kan! Ay, makauma kamot bakit? Imbis asumang putak tapno makainanaak. Ngam madagdagan mo tanti banog ka. Gapo iti makitkita ka rupam. Awan pa'y mo traragsakam. Nakunas akanayon tarupam. Hay, ang taon, anya di imbaga ni tataton nyo? Adda ka no utang mo alimagasot kan ko na? Wen, adda! Inggatang ko iti dayjay iti bagas tayaw. Idi sa anak pa'y anakastrek iti construction. Jakmot na bayadan na Tala mo amin na aswil daw. Kung diya mo imbagbaga kang ka na, ta sigurado nga agungot ka. Kastamot nga may. Awan lakit agungot ka. Anya? Mabalin ka day. Agbaliw kan. Tano saan? Sinaan kan. Anya! Sigay! Sinaanak! Tamukmal! Naumakan kanyak! Sigay! Pumanaw ka no day tatikat mo! Ah. Tulungan ka pa'y amang isa ko kadagiti badaw no kayat mo! Makauma ka talaga. Tatang, naisagana kong tibalon ta. Agpada tayo ti sidanin tunal daw. Itlog kan tinapa.
Wan anak ko. Kayat mo ka di tinateng abalunan ta? Taurayang biitan to ilutok. Imurmurnyak to inateng. Ay, sige tatang. Nasayat mo't laeng no adda nateng anayon ti sidanta. Taday ta ti mang papigsay ti bagay. Wan tatang, sige. Oh, nakaluto kayon. Ang luto pa'y lang ni tatang itinatang. Nanang. Apay ngamin adiyo insapsapat ti agluto, tapno makaluto kayo adagos. Ang mga numala daw kayo. Sige, dyan anak. Isagana mo ti paglutuan tay tinateng, taugasa kong tinateng, ah? Wan tatang. Kunak man no na iluto yun day Di tanatang. ka sumanaod dita. Nasaysaya at no pumanaw kan dito'y kusina. Tawan mo't may tulong mo. Day tala pa nagungungot mo ti agadaw. Hala, pumanaw kan. Anyang. Umadayo ka dito'y kusina. Nagpipintasan dagito'y abistida, Nana Wilma. Naggapuan dagito'y ala ko yung. Ay dinait tay ka anak ak dagita. Ay nalaing ngamin nga agdait. Nagpintas pa'y dagiti design na Kain talaga bakit tidait na. Saan basta matastas tidait na. O sige, gatangag dagito'y maysa. Nagpintas. Wow! Nagpipintasan dagita nakahangar abistida na Wilma. Aglakla ko kayo mo't gaya man iti badbado. Ay wan, Perlain. Mala, mangkita ka mutan ni tigatangan. Ay nanana, saan abado ti gatangag? No di kat sabon apaglaba. Nagdaan day tadaster mo. Di mo pa'y masukatan mo. Daan lang arudan, nagkupas pa'y. Wan nga rod. Saan abalin Uray, tanapinta saklat ta. Uray daan ti kaus ko. Ay wan, Perlain. Pudnaw takunam. Napintas kalata nga uray daan kan agkupkupas ang tadaster mo. Kan nakais-isam ka pa'y akanayon. Isaw anak pintas kalata. Ne, taan niya ti kayat yu asawan iti day taan ako nayo. Awan ti kayat mi asawan, Trina. Tasyak, ibagbagak laang ti pudnaw. Nga uray saan anapintas dagiti kaus ko, tanapinta saklat ta. Hostaw ni Perlain. Taan anwam ngay tinapintas abado. No kanayon mat anakarupang at tarupam. Anya, Taawan sirbi na nagpintas ti bado. No kanayon mat anakamisuot ti akin bado. Ay, nana, gumatangak iti sabon a paglaba. Tay powder Ay, wan, Perlain. Mabit lang tayalaan ka Ay, kat si Katrina. Gatangam ka di day taigam mo abistida. saanan? Naikatan ti ganas ko agumatang. Ijay laangan ili ti paggatangak iti daster ko. Ay, una yan. Nabanuga ka. Ay na, adda kagaya man lakay. Sigurado bambanukan. O ala, agina nakapay. Tainak mang templa iti kapim. Adalinutok ahat cake. Agmerienda ka pa ya. Ang mga numabisin kan. Ha? Sige, tainak mang isagana iti kapim. Milagro. Nakaisam ni bagat ka. Nakaisam. Sige lakay, agmerienda kan. Nalpas kami itayan kini Janjan. Ay no, nagpintas kan bakit? Wen, bakit? Kasta ko maakanayon? Tay nakaisam ka, masang patak. Anya? No, kasta nakaisam ka. Ay no, may katibanog ko. Ala, wanan lakay. Manipod ita. Saanan anak ko nastirupak. Akas iti kanayon mo nga ibaga. Ha? Ay, kwa. Sorry no, kasta timbagbagak bakit? Sorry mo't lakay. Takanayon nak nga agong unget. Ngam nakaamiri sa kon. Ngamin, saan la asi katipakang kangagak iti dayta. Uray dagiti ka aruba. Ibagbagada nga awan ka no serbiti na pintas akawas ko. No kanayo nakmet anak karupang.
Kasta ka day? Iso anak ka amiri sa kon. Kat agbalbaliw akon, lakay. Ay, agyaman no kasta bakit? Alaman nga ron, umisim ka man? Anya? Alan kaya't ko ang makita ti isem mo. Oh, makita bakit? Ay na, nagpintas ka nung nakaisem ka kasta. Ay, arakupon ka man. Ay, unay kan lakay. Una santipanog ko nagtrabaho bakit? Ngamin, nakaisem kan. Saanin anak ko nestarupam. Wen, lakay. Ikari. Kahit no nyaman ti problema, ibagam kanyak tapag saritaan ta itinasaya at wine. Ani kagat agung ungitlaptan. Ajak met ammo no niya ti pagpungpung tutam. Wen, lakay. Day, unak no asino tay balasang nga sumungad. Kakastaunay nga isum na. Si kamat gayam Trina. Wen, tataton nyo. Umay ko isubli tay binulod idinilakay ko a 500. Ha? Adoy, tata. Ay na, ay, agyaman no kasta, Trina. Ay na, pasensya kayon kanyak iti kalabas, tata. Wen, awan parikot iti dayta. Kain, damadlaw ko kan kayta. Nakaisum ka. Iso alimawag tarupam. Wen, Trina. Adda nga agminarte pintas mo. No, kasta nakaisum ka. Kasta man. Adda in love kang kanila kay mo. Ano kasta? Ala ni tataton nyo. No anyala di tanti ibagbagana. Wen, podno ti kunak. Sige, ituloy mo ti kasta, Wen. Umisum ka. Tapno at adda apumintas ka. Adday ta, nakasagana akon lakay. O anya, bagay kumatlaan to bestida. Huwag bakit? Ay na, nagpintas ka. Bagay mo rin bestida, masabong-sabungan. Wow, nagpintasan ni nanang ko. Kasla balasang. Talaga, anak? Wen nanang, saan ko namang mga kinitatang tay kanayon nga ibagbagana kada kayo? Awan serbiti na pintas akawas, no tarupam kat kanayon mat anakunas. Pudno na itang imbaga, kanak ko. Kaya't nasawan, oray pa'y daan ti kawustayaw, ti importante, nasaya at ti kababalintayaw. Kahit naragsaka ka, dyan anak ko, tanagbaliw ni nanang mo. Wen nga ro tatang, oray siyak, naragsaka kon. Wen, nagbalbaliw akon. Saan akon akas itisigod. Malalang ro dahin, rumor tayon. Ipasyar taman ni nanang mo dyan. Taing ka man ag-holding hands iti parke. Siyak mat ti chaperon nyo, tatang. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan, anaadaw, iti pagsasao ako nana. Awan serbi, tinapintas akawas, no tarupam, kat kanayon met anakunas. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami itingkay panagdengeg.